Shubor nakaslem jong unong san hima. Uwe unong ya saat an gejala uba Napoleon S. Maupnyang, habe keren bat unong san hima, ule thu badang shen ule ujor bat pha daga jingtho she umindri rangba ukonrat sangma, she Chief Secretary uba DP Balang, bat ulat gejala UCH Vijaya Shankar, bat she Chief Vigilance Commissioner, haringkat kikot kisla, habe day bat ke project jong ke yo halat imkra, bandawa badai ban tokit daga Central Bureau of Investigation. Uba Maupnyang ule thu bahkan ke project jong ke halat imkra Municipal Market Project, kidon shibun ki kam ki bamyat bet ya renti ulong ba gajing ujor ula busuk langru ya ki kat kisla ki ba uyo ling ba ka right to information ke ba ulapan bat hagani ke jawab ke ba uyo ling ba ka RTI lalap badan gajing penkiyo ya ke dor hadu life 100.3% balapan slam shu ya ke project hadu sausnam ule thuru ba ya ke project la yo ban pendap dak MS Colin Star Saukumi kabade gajung ukpa jung menteri ketanat ya lekai ke jela ule kentu badi ban IT ha CBI banti bnya halor kani bat banlap iki kam kibari bat ki kam bamsam ulong ba ula IT life house ngi ya sarkar bakan shim kam ban lei halor kani balada ka sarkar kam lei ban se ban shim da ki we kilat kilinti kat kum ka to ban film phila ban to khniat ha bidi to ka jingwat RTI jumpi bat kumjuru ya ka jingdawa ban panlong da ka jing to ket CBI ak blishibon ha kare jing sha bolom ba ki mixing badam bana kaleng chua fal ka RTI na kaleng ka comment of Meghalaya ngayo asipun ma ki kot kislang tu gijing tit ki belum ba kumur pat ba but when of tension nong jongka jela Meghalaya ka penduk tiap udah menga kini dik issue belum ba kade issue jongka ngai pa kade ka jing issue jongka jam sa tanta ka daw belum ba na kaleng ka chunga na atho ostisha Chief Minister dan Buram juga Meghalaya, Chief Secretary dan Buram Meghalaya, kami tamne ma apa kami ba sya Governor juga Meghalaya. Hagan ya gasti bang atau gini sebada kelomba, kan rutrik betul naik kelomba. Kuat bana kalian ke Sarkar Meghalaya, kan ayah kena kam cek CBI, bas CBI kan tokit dia kena kam. Atau kadang am kam mismanagement of funds. Nomor kai bang akran menta, kai bang atip bang kai bang atau komplain gitu ngaru, kalau bang atau kum kat kisla. Klaim kat kisla mungkin syang anam keren kata. Nomor kumba ngatip mga belum bayar kene ka kam hapus dang ka ki ai ka project cost ka ba arpsan point new like crore. But hakini kisi balda mengilap ka poi around like san point arpoi crore. Bar ka bolong ba tang ha ka kam kaki umba up 0.5%. Oh sorry, life 0.5%. The kane ka jingkiu jong ka dor jong ka nega kontrak kalau mau pelado kata pi kane ka julong na por begini kontraktor ke jungi da buram klam ku jok dokti no namo kamtam ku bran ka bor kila amno haban kong he kisim sha ka surok ni kisim project ka dor ka berit kena ba kila panjak kontrak ki we pat belum bayar tap tendang lo baki habakiyo ka tendar kontrak kila amno hadin ba kila rong po kadon ka ti jungki kiwat par kelak nanti kunon pikir dor gitu kontrak. Te kini nak jana por por. Pi kane kade kam tu kam tema ka por mensi. Kakta kabelum kakta bahaya kapla tengka jongka jalan Meghalaya jungi. Te nak kata kanong rem ngalong ada bengilap sibon ma kita ki bolong setnat jemplut pisa jongka Sarkar Meghalaya. Dan kalian kecunga lombang ngalap kena ke RTI juga yo lak mukra tinggal file complaint sya keyboard balon jong state Meghalaya tengit belum ba ulat juga jalan Meghalaya di Chief Secretary Meghalaya berkunjung Chief Minister Meghalaya kin penbet ya kena kam kin tokit ya kena kam bangit belum ba lada ka CBI gelek kena kam ngit belum ba ka CBI ai kan tokit ka CBI ya ki berkhot ki jinglot ning sep kumno ki plot pun sep kumno ki kiu ka pisa kumno kiu ka dor kumno ki por man shwai ki engineer do kono ki engineer por man ki duna hapor bas dai kon ka kontrak ka por sedang project mo bakim nang ban khan bandia bad had mentah din hapan khan bandia asisin ka kam kalau kam ka thamula do ta kam sa pilan ki klor belum ban le ar license ne pen he pred ar license telada ka CBI kala la ka state government jungi kala ban alat kene kam sa CBI Barkas CBI kan tokit kena kam kan mana punya atau kadon am kecipun kam klai bisa
Ada kam don double long kador jongga kontrak kakiu life 100.5% tang hapo sausnam. Tekata Lisbon. Ba Napoleon kani ka yo lain khra ba piong kani ka project ba pila ai ka complain sa ka sarkar ti mano ba yo ya kani ka project Tama. Ya kani ka project ka kung ikot gisla bang yo mangi iban kong ide MS Colin mo MS Colin Colin Star Sokmi de bang itip mangi de kawai ka form jong minister meklia te baar ro kadai ka jong kabar kadai ka jong bat kabar kadai ka MS Shrolenson Marbanyang bat kanero do buram kadai ka firm ka jong way na pedeng chairman Barim jong ka MGCC ka meklia government construction corporation mo te bat kadero ka gine beratli kadai ki firm kidi kita ki firm jong kita kontraktor kepada kibdon hak sarkar menta tapi kajing kili kalau ba haw jing ila banong ba kipor man sha hapor bang kiyo ikena kontrak kibdon po sarkar henry hapor ba kiyo ikena kontrak man sha wena peden kiyo la don pa sarkar ba hadin ba menta hadin kili si ba menta na kaliang jong wena peden jong biru jong kiyo la don po ka sarkar along wena minister pi tengenget ba kadon be manipulation huna pi ada kam la pada boleh mas kiwe pi pada ada kam na basdang kar kilas tu baka pisa garin pelan melan pada pe kam bali kishim de dengan ne kam ada kam ga ada sarkar meklia kam shim serius kena kam na kapor kibre kun shim kontrak operate ba hakisi unwan ki penhe ka be kiman maki umdan bu jikli umdan patia umdan bu object kalian sarkar meklia ro ka complain ka ba PPI mo sa governor ng ta sa chief secretary but kumjuru sa chief minister PI porn bakin jubab sa pi la ni bakin le ai habede bakin to nakal yang gechunga halor kan ka complain tingi ai por he ki mo hapo shipnai tingin pe nakal yang jong ka sarkar maklela ka serious nam hato nakal yang jong ka office bedon brom jong ulat ka cela nakal yang ka office bedon brom ka jong orang menteri orang badu jong kesarkan meklia buat nak office dan buram jong chief secretary buat chief vigilance commissioner meklia lagi serius ni mek mungkin kita ikam kena complain mau amang nak tahu complain skin alat skin lai posting telah dana kalian juga kim pat ya kimban saya mat kuik la kanti juga ai